Voini April ni som pathum kumsang ni somni pali inrin ni ani a inzavain chibaile vekule press release MZP in MPSC chairman P Sakai Turdang Don nimin ni som pani April kumsang ni somni pali zirtop ni chonhudar lili achan ve khan MZP general headquarters chuan executive emergency meeting akawa MPSC chairman bang tura MZP ngin nain omzia anei lo wangin malak zel dan tura rel MZP chuan March ni somni pasari kumsang ni somni pali khan MPSC Nwaya combined competitive examination lak nunung bera answer paper le mark tabulation na mark then khathai chiat le correction fluid na setaka man ani wangin thuchwa alo siam to a April ni thum kumsang ni somni palia MZP executive meeting thukhom chuan heng boina zongjong awangin MPSC chairman Puje Siram thanga IAS retired chu mola abang turin alongien to a April ni som kumsang ni somni pali ni lainia MZP press conference chuan ni som pani April kumsang ni somni pali ralma abang turin angen nona nimin ni som pani April kumsang ni somni pali zirtop ni tlaidar nga thlenga alaban lo wangin Carle April ni som panga kumsang ni somni pali thotran ni atangin MPSC chairman P Sakai Turdan ni seti in emergency meeting in arelani MZP chuan competitive examination baka Food and Civil Supply Department Nwaya Doctor Inspector of Supply MPSC na lak meka MPS atling to pakhat chu interview turin a hotel mak mai himak atilhia heng baka hian junior grade of Mizoram Forest Service Assistant Conservator of Forest post pathum lak tura examination ne vectoni a chuti line ni som April kumsang ni somni palia MPSC thuchwa chuan unqualification department in apom lo chuan lamin answer paper an indik don lo thon tar lang le sia thalai na zong mek tam takte in bua saina thlon hi MZP chuan poi ati pui tak zetani MZP chuan Mizoram mi puite thlopna angen tak zetani chin khan manga thomte general secretary Party chen khatin politics sa chirthe na turan dapkwal na sa Vanlal Hana Minister Vanlal Hana Lok Sabha in Thlantura ZPM star campaigner ni Bokchuan an candidate Richard Vanlal mangaya chu party chen khatin politics sa chirthe na tur an dapkwal na sa ti soin chutiang chu politics saram huizia ani thua soye pu Vanlal Hana hian April ni som ni lai ni khan aizo South Tribiala khoshang shanga wantlang in khoma thu soin party chen khachuan politics sa chirthe na turan dapkwal na salhia mi tu te mo mong anhia sak ngei ni na langa chutiang mi te chumman ruwa an mangmek ni inalang ramtana anthil thati tumle machop lam soi RC lawa king puite be ringot thupuya man hi politics ram huizia ani ati pu Vanlal Hana chuan ZPM candidate Richard Vanlal mangaya chu thla to tanga ram ve mi le miming thachung kwa anni thu soin votorin mi puyange na ZPM party chuan ram ro rel na pathian ram tundin antum wangin dotle thupwar poleng manga campaign velo turin ZPM mi te acha bok Minister Pulal Thansang apoin April ni som khan ha chek biala khoshang shanga wantlang in khoma thuasoya ZPM in milar deu candidate anelo chan zona thin changin MP in khanhi milar thanna nilawa parliamenta ar khwana khwan chiamin omzia nei lo mipui sarkar kan ni wangin mi cheber ban phak kan sarkar thlop tor ZPM mi ngetle thokrim kan ngei to a puricha te helo chuak ta ni ati Pulal Thansang a chuan ZPM hian isu basin central ring kan rol dona central sarkar tho puya atul huna dodal turin candidate kan chop chuak ani ati ZPM candidate Richard Vanlal mangya vote turin mipui asomani thudiklo manga inbe sim angai MNF president chuan Lok Sabha in Thlanatana in bua seina kalmek chungchang April ni som kumsang ni somni palia Mizo namruna MNF roi tu ten an soi hona mimal achizonga in soi sakvak vakhi thil rise lole namang puwa kan mel ti baltu ni theiwangin keini chuan ching velawila hetiang wa thren polte zi chetakhi iching ve hau lawang uti in anmi te ancha ti MNF press release chuan atar langa MNF president thu sohi alom oma atakin bo zuin zom theise alom omle zwalang an party mi te che dan le mimal in social na lama an din mun chungchanga chuan ngai dani nang lo theinarin oma
chutiang bokin party dang mi te po Mizorama abikin in thandon hnaya mimalin soichiat na te achizonga in thana candidate chanchin soite atam thinjia kan chitlangin arin oma in soichia na then khachu thudik lo hulhwale phwa chopte thudik tluan tling lote ani fo party dang tele an candidate ti mingchia tuma soichia a thudik lo vordar hi sim theila athalhe mai hetiang thil hi namrin omanga in chal thin mizo ziani lo pathian thonen po ain millawa iswa nung zoito christian te che dan tur ani lo politics ani ta ka wanga engkim thiang thudik lo soipo poilo le athiang anga ngai na hi mitam tak chuan an nei to ni ina langa politics kan kalpui thindan diklovina angong chwa ani rin om malam hun kalzel tura politics dikle tha kalphung dik kan nei theinan political party ten tanla se an party mi te po thudik chau soi turin kai shwai thei se adu om hle chutiang tur chuan shwai tulu bera tanga bultran anga yang thudik lo manga inbe thin hi sim anga ye Savomin Sahuan area chua santoa an ngai aizo sahuana anda na huang enclosure atanga chuak savom chu sahuan pon lama achuak to ninge ya shatani a voini som pathum thali kumsang ni somni pali atangin sahuan po hon ani to ang EFNCC staff chuan zoo area chungle apona te savom chuak hi anzon chunzoma zoo area chunga hian nithum thali kumsang ni somni pali khan mu nun berani a EFNCC staff te chuan voi engamozat zoo chung hi an tuam chuak chung puin anu ma hi nili thali kumsang ni somni pali tang khachuan zoo area chunga mu ani to lo henga wanghian savom hi zoo area pon lama achuak ninge ya shatani a zoo staff te chuan zoo area pon lampo uluk takin an la thli thlai chunzom reng bokani hetiang ani taka chuan vo inni som pathum thali kumsang ni somni pali engineer tang hian aizo zoological park chu dan pa ngai angin mi puite tlo theitura hon ani le ang he savom hi lo mu emo achin shia kan omani chuan rang the ang berin heng phone number 883732 2990 zoo ro emo 8974450937 Aizol Wildlife Division a hian kholemo WhatsApp manga shatir vaturin an ngen BJP hian India mi puite threnran nan UCC kalpuyatum Jairam Ramesh AICC General Secretary Jairam Ramesh chuan tuntum in thantur chu India ram democracy ta na poimo emema India rama hian democracy hi abo mai lo nan le choinun ani zel the nan tho angaya BJP hian India mi puite threnran nan UCC kalpuyatuma Congress ro chuan India ram inpum khatna tan kan thokani ati Congress Minister Hui chuan India ram chu nam sang sang sa kho sang sang omkhom kan ni a BJP hian one nation one religion one language te mangin tong sang sang le nam sang sang te UCC mangati bowatuma Manipur thil thleng te khemi tam tak anthia in tam tak halani a BJP chuan mo phurna la du lovin midang adem le dai ani BJP hian mi puite hi indauti ra thensan beka obbe atumani ati Rajya Sabha MP ni mek chuan Manipur thil thleng hi abultan na chawni a mi puite in huati ra buaina an siama chutiang chu thlentir zel antumani ati Congress intiam na panga an neile an manifesto ti hlotlin tum Congress manifesto panga apuanga pakhatna thalai titan sarkar na nuai somthum siam le college degree le diploma nei te stipend pe kantum pani na lo nei tu te taba MSP pek te lon thai bo sakti le GST choitir lo kantum bok pathumna meichha te kum khata nuai khat pek te sarkar na a za asomnga nahum hal sakti kantiam palina netin in hlofaten NREGA ni khata chengjali baka healthcare nuai somni panga thleng anbil theina tur siam kantum pangana social economy case census neite FRA dilte kum khachunga ti fel sakzel kan tiamani Jairam Ramesh chuan keima ni ngei po Union Commerce Minister kani lai kumsangni pariat khan situate ranga ronkal kalkong zorin puitro aizol thlengin kan malak ani a zo ko thar border trade te katlo to a tlabung border trade te po katlo to boka kan Prime Minister hian ekis policy te hi soi china ataka engma atilawani ati Congress kai shwai hian INDIA block dinani a
Tun trum MP in thana hian chiang takin kan tling ngei kan ringa India mi puiti hian BJP lim chan na hi an kham to a dota anin tiam na te hi an kham to ni ZPM le MNF te hi BJP ngeng nai tu te an ni a chu chu an thu soya te polanga ni ati AICCGS chuan article zathum somsari pakhat na G te hian kan namzia te kan culture te kan ram le namin hum hal saka article zathum somsari na chu ol sam takin an thiat mia maya Congress chuan India mi puite hi in ngei takin omila zalen taka kan chen za the nan kan thok thina BJP ero chuan authoritarian sarkar din antumani atibok Zotrek 10 Mizoram puk thuk ber lut chuak Zotrek le Rhino Youth Adventure Club te chuan joint expedition nein Mizoram apuk thuk ber tuilut pui an lut chua tuilut pui hi ngen tiang khwa serchip district ka omni in fit sang ni zanhi somni panga zeta thukani a Mizoram apuk thuk ber ani Zotrek le Rhino Youth Adventure Club member mi somli vel ti chuan ningani khan ngen tiang hi an pana nimin khan puk hi an lut ta ni puk chung hi aching chhai na khok rok hlea adventure lamati the sang sang ti chu he puk chung a hian kim hle ni atira overhang fit somriat vel omin puk chunga rappelling ti ngai omnual bok puk chunga hian tui omba ka munchen kha chu che phlea lu chua a hau tak hle ni ngen tiang khwa hi adventure lama munma nei thatak anni a Mizoram puk thuk zwal pathum tuilut pui fit sang ni zani somni panga tuilut te fit sang khat somni panga le MZP puk fit zasari somni panga te awmani kumtin adventure club engamuzatin antlo thina February thamai po khan sport and youth services bultumin mi somruk velin Mizoram puk thuk ber hi anlo han lu chua to bokani heng puk ba ka hian ban tong kho thla ai sang nia michen khatina an soi khwai kham ombuka hei po hi tlo manhla takani BJP spokesperson in CAA UCC le article zathum somsari pakhana ji chungchang soi Congress thu soidan tha tilo BJP Mizoram spokesperson Larim Sangi Fanai chuan Mizoram Lok Sabha MPC pakhat in chu in MP candidate parukan oma klingtur chu kong khata daila hengzinga Congress candidate Lalbiak Zama chawlo chu ruling bench BJP sarkar na lama thua BJP thopui thei thian tha a BJP neitum vektur ni in asoya CAA UCC le article zathum somsari pakhat na ji chungchang a soibok te chuan Congress party candidate Pulalbiak Zaman politics chunga namle nam sakhwa le sakhwa in hwa theina hoya BJP do turin Congress party kazom Congress ho to ten BJP chu Christian te min noi chimi tumtu secular pai bo tumtu UCC kalpui tumtu article zathum somsari lakyan chungchang soizama Mizo mi puite min soi thaina tongkam an chak chuak fo hi Mizoram BJP chuan tha ti lo hle ni ati Citizen Amendment Act chungchang soin BJP thupuang tu chuan CAA hi engtanga man tur nge ti zirchiang ho lawin kanin soi thai waka party le kan MP te na satakin kandema CAA man ani point notice tribal te min huam velo ti kan mu chuwangin Meghalaya Lok Sabha MP Agatha Sangma Mizoram Lok Sabha MP Pular Rosang ate point bil khlop zongin vote an petani Central Emo State Sarkar in sakhwa le nam mishing chengte man tura dan siamemo nanthar siam tur hian tribal state te miron huam veklo bil pass om fawati Uniform Civil Code chungchang soin UCC hi enge ni ti chia te po hi mi puile politician te point country chiang lo Mizorama in nei na in chen na le ro khom thuwa boina ne une watam le a no pa in chen na konga India rama in chen na Tamber state kan ni hiala soini a Society and Community chunga in nei le in chen ol samlu tukhian khotlang nun ba ka ram than chau na tur konga a thalo zong in hong anei na se theiti pozir chian na lama muni a mithiam tam tak chuan India Union ram khat kan ni anga in nei in chen ro khom thuwa dan tlang lon man rwal thei tur nei thati na tanga UCC hi lo ri chwa kani a UCC hi hrichiang lowin kanin soi thai ngal waka tuna tool ber chu research base manga zirchan masaka atulanga chiang fil fai taka mi puite zirtin na pek masaka ni ati article zathum somsari pakhat na ji nwaibo a hlom le omlo chungchang soin Mizo te zinga hian keini Mizoram State Special Provision Act zathum somsari pakhat ji po lakbo mai hlom le himloti in kanin soi thai fawa engwangin nge min lakbo sakveang ti hi zona poimoni Jammu and Kashmir history le Mizo te history hi
thon thu shan lakani ba ka Jammu and Kashmir angin mipui thlan sarkar ding hlei theilo mipui te ral muan na omlo ma son na kal theilo law and order ken ko na tlachia in president's rule la lut ve fo ni la in soi thaina omjene ani thei chawang ati larim sangi fa nai chuan Congress party hian India democracy din mun anginga Prime Minister Modi ka ishwai BJP a sarkar le chuan India ram hi kanin thlang to lawang kanin thlan point Russia ram in thlang angin in thlan na thiang lim om thei to lawang ti te an soya he Congress party election chaklo opposition din mun awla Prime Minister Atal Bihari Vajpayee sarkar lai kumsa ka zakwa somkwa paru kumsa ka zakwa somkwa pasari le kumsa ka zakwa somkwa pariata changa anaw hla ngai rengani chutiang bokin India rama Christian tena sataka nek chep na le noi chimi tumna thleng anga antlangaw po hi opposition annia anaw hla solfaki pa ngai reng ruling anni velia anthul khung thatchinani Prime Minister Modi chuan ka India hi ka chungte my India is my family ti ina soya Mizoram political party wa kartinin party ya kan omna ninale election hi thil tha thlentirna tan mangchewang u atibok Central le ZPM sarkar thataka thopui katum puke wanlal vena Nimin Khan 8 Lok Sabha election lo omtora campaign mek MNF MP candidate pu ke wanlal venale MNF senior vice president Dr. Arla Thangliana te chuan darzo na thial thil tlang pangzol le chia tlang te antloa puke wanlal vena chuan thlantlina ni chuan Central le ZPM sarkar thataka thopuya tumthua soye mipui candidate puke wanlal vena chuan MP Lok Sabha a thlantlina ni chuan malakna tamtak omtur zinga angai pui mo masakti lotin nge tumte asoya Mizo thalai te ezon na dap sakte bole bala in tawdel tura kun na thoktu te din mun choi sante ran vul tu te ta na malak na turte border trade chungchang te chu anna pui ber turani tho soya Mizoram ta na ka malak na sang sang te ti lotin theina turin Central le ZPM sarkar po thatakin ka tho puyang ati Chalai rual le khathiam le thiam lo te ezon na angai pui mo thu soin Gujarata Diamond siam na mun tek kakala ka befo boka le khathiam lo tan po diamond no te tin lo tam tak an lo thina heta hian Mizo thalai te training pe a an lo theinan ma kala ang India ram le khovel mun sang sanga company le na tho na mun sang sanga an lo theinan na setakin ka beyang sports lam kai noya thalai ti tan ezon na tlak na atam to emema Mizo thalai tam takin ezon na ta na an man theinan ma kala anga he kangai pui mo ememani Korean zai thiam ke pop te hi thalai ten an ngai nat zia kan shethewa Mizorama kolutin Korean tong zirna institution din turin ma kala angati Mizorama kutna thoktu te tho chwa tlem zia chuan aril roti na thin thua soya bole bal thlai sang sang ching tu te so thing oil palm ai eng mun phia marcha ching tu te tan minimum price support ngai tua sakngei atumbok puke vena chuan parliament sessiona Mizoram Arunachal le Nagalena oil palm shalna chhilutuka kezia cheng som item lovin shal karot chu hlotlinga sison le huna ai sanga an shale thein turin rotna ka thlen le ang kuwa chungchanga har satna kan tok fawa henga tan po hian thlantlin kani chuan na satakin ma kala anga tibok Kolasip sub headquarters wai main row and rail Kolasip sub headquarters wai me row rail in khom ninga ni som khat thlali kumsang ni somni palia bukpui community hall nei chuan namdang vai motora inzuar thinte ti remani theinan malak ni se anti Kolasip patanga thudon danin Kolasip le ache vela hian Mizo hmeichhe namdang motora inzuar anom china he Mizo mel tibal tu ni wangin tirem tura malak hi arela malak dan toiro anla soi hole ang rorel inkhom na hian wai me khoi agenda somle sarkar khoi agenda paruk chop chhuani a wai me khoi thila kongsira vai dor siam omte titop tura malakte ramdang le state chen omatanga ral tlan saphet quarters wai me area a omte data fel taka chin chani se ti te chiatni thatni in kai shwaina angin mithi sign board a thi chan tarlan to ni se ti te chu an pom sarkar khoi thil agenda te pass vekin ser khantu bagarot siam that thoi ni theina na malak ti te nungcha te hum hala ton aina sajo ka malak ti te saphet quarters wai me huam chung tuirial dunga dan lawa thingzai tamlutuk are theina na malak te le kongpui dunga bollo pai chin abo theinan malak ti te ani Kolasip sub headquarters wai me hnuaya hian group wai me pangale branch somriat pasari anoma ninga nia rorel na hian palai zani somkwa pasari ankal khom ani
India in Israel na thoktu sang ruk atir don Israel Hamas indona wanga thoktu in dailona phushuk nan India chuan Israel na thoktur mi sang ruk atir don ni in Israel sarkar thu chwa chuan atar lang heng na thoktur te hian April le May thachung in Israel an pandon ani Israel hian indona an machon wangin construction sectora Israel mi na thoktur anin dailo na sathun soya India tanga na thoktura kaltur te hi Israel Prime Minister Office Finance Ministry le Construction and Housing Ministry ten in biak na aneya thlo theinan ti fel thei huna Israel an pan thei tur thu an tar langani Israel chuan hun ri lo te chunga ramdang mi Israel na thoktura an lu tamber trumani tur thu soin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan thoktu in dei lo na wanga mason na tho sang sang achol thu te chu chuan khosak ati hau tak bel thu le sumdon na chen khat poina ator thu te asoye India in Israel na thoktu atir tur hi rampani te sarkar government to government in rem nakal tlanga nei ni a karma sa khan mi somruk pali in Israel hi thleng to in April thalei hola mi zariat somnga tir bille tumani a Israel a hian construction sector na thoktu tamber hi Palestinian Authority te thunun West Bank atangin mi sing riat vel an uma Gaza Strip atangin mi sing khatsang sari vel anum boka heng zinga atamjok na thopal na hi nikum October thla in dona chwa nuwa khan ti to pani Israel in beina wangin Hamas hotuin afati pathum achan Palestinian helpol Hamas hotupa Ismail Haniyat fapa pathum te chu nilai nia Israel in airstrike an neina an thi Haniyat fapa hi Gaza a al-Sati camp pana an kalain an chuana kar chu bompuakin afua Haniyat fapa upaber chuan anaute thi thu hi Facebook lama aron soi chiang to a ramtana nun na hlan tu an ni wangin a chuan thua ziak langtel bok Hazem Amir le Muhammad pa ka hian Haniyat chuan atu te pani achan to bok ni in Hamas chuan an tar langa afa ti le atu te pani chan tu Haniyat chuan in biak na in avor to pathen trep to laya hetiang thil thleng wang hian an thil phu te chu an thak phal don lo ni in a soya kan mel ma te chuan ka fa te an bituma wanga kan thil phu te kan thak an ring ani chuan an ti swal leang kan din na nga ya kan ding reng don ani ka fa te thi sen hi kan mi puite thi sen aya a hlut big na omlo ti in Haniyat chuan a soye Israel in ka haina puan tura rotna an siam chu Tholeni Khan anzir chian thu Hamas chuan an soya Palestinian mi te thil phu ti hlotlin tumna pakhat ma awm lo wangin an pom theilo thon soibok Israel in Gaza a hian thlasari chung leilam le van lama tangin be puya thak to a inrem na kong zonga in biak na nei phone ma se Hamas lamin Gaza atanga Israel in nuk dok tura an ti le an mi ral tlan mek te an ma ni in lama ho ker phal saktura an ngen na chu Israel hiana pompui theilo wangin Israel le Hamas hian inrem na an la nei theiri lawani Khovel chetur ve nan kumni ala UN Climate Chief United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC Executive Secretary Simon Sitel chuan Londona Chatham House event manna a nilai ni khan thu soin Khovel ram sarkar sumdong lian tele mason na na thok thin te bank chuan Khovel sikle sadin mun sezel veng tura an malak nan kumni hun an la nei thu soye Simon Sitel chuan ram house azwal somni te chu Khovel pumbo ruak bolho na za asomriat zeta mo phortu anni tho soya hengram te hian sikle sadin mun sezel tur veng tur hian ma anla ka tul tho soini stel chuan greenhouse gas ti tlem tur hian hun kan lania ram tenin sikle sadin mun siam thaturin ruaman na thale changkang zo kan ne ro atulani ati stel hian Khovel sikle sadin mun thira malak na sang sang tur Rail Thin Conference of Parties COP into khompo mishing claim zokle ataka malak na nasazok omsia nei adu thua soilangin ram sang sang politician te point sikle sangai poimo na an nei nep sotni ina soibok Baku Azerbaijan kumina UN climate negotiation nei tura hian ram re theile thangmek ten Khovel sikle sadin mun ti chitlem zonga tuyal thei kalsana ma anlak na tura anhar satna sut kyan le sum fire tran puina pek chungsang soi ani donani scientist te chuan kumsang ni somthuma Khovel boruak ti bolhlo na saber greenhouse gas kan ti chua achan ve ti hniam chu boruak lumzel tur ti topna na kongpoi mo berani thon soya heti la hian ni kum khan Khovel pumin greenhouse gas ati chua na satrum athleng thungani Israel zai thiamin vona adong boycott tumna pom theilo Eurovision Song Contest Israel atil tak wanga diriam na le
Eurovision Song Contest a Israel tiltak wanga diriam na le tongkam fake bar andong molmol chupom the zia zang ni lo ni in organizer ti chuan an soi community siak na hi thale mai me hian Sweden a nei ni dona Gaza indona wanga Israel tilve phalsak lo tura kilsang sanga tanga norna kara nei aniang heti la hian Israel boycott turangin na hiram tam takinan pom theilawa UK palai Oli Alexander po boycott do lo zinga alangsar Israel ayoding Eden Golanin tha avona adong to a kumsomni mi hian Instagram account na changin hetiang lam hoi vauna thanem tak adongani Police in HPCD kedar mi pathum anman Mizoram Police in HPCD kedar mi pathum anmana anzinga pakhat NDPS thubuaya kumsom tang tura shem ani CIDSB Nwaya Special Operation Team chuan ni somni panga thlathum kumsang ni somni pali khan saipum Kolasip District a Nipko Tuirial Haidel Project le Mauchar kho inkar konga namdang sumdong hne na tanga poisa chu sakkai noya mi pathum lalzar zawa kumsomli pasari sanof tlang khuma Mauchar HPCD kedar lalming thanga sanate faction la ropianga kumsom thumpariat sanof lal engliana thingpui kwal Manipur le lalmuan kima kumsom thumpali sanof thangmoya Mauchar te anmana Sokordai Police Station case number 524 det ni somni pathum thlathum kumsang ni somni pali US 37 395 341 34 IPC zia lu ani kumsang ni somni pakhat March ni somni khan excise and narcotics a thokten lazar zawan hena changhian heroin gram zathum somni pali ralbom ram Kolasip District bukpui changa kilometer riat velahla anmana NDPS case siam sakni in case number AOSCK number 1521 US 21C register ani Arhisel na thattok lo wangin kotin belin ni sompanga thlakwa kumsang ni somni pakhat khan lung ina tangin a chhuat tira he case a hian ni ria thali kumsang ni somni pali khan Kolasip fast track court chuan shemnati chuakin kumsom lung ina tang turle chengnoi khachoi turin ati ani